first time I me here be. Yeah, mama na the tom and I'm the co school. And I the co school when is I say. Maslenda. Boy here boy. To the yakasi. Okay, now Maslenda for him about him. I show me free Achemade. Achemade. Como say more Achemade wo krono agreke wo kokode yabe na ekono yo Achemade me da say. Na ufri hene. Me pa show me free be. Bonon kransa ye free. Ona e wo. Ba haya na mabet na ku school WSS. Oh, okay. 2013. We are SEC, Assemblies of God. Assemblies of God, ASEC, ewo kwada sunsium. Assemblies. I want to school. 2013 na me SS. I see. And you were saying? But you're 31. 31 years. Okay. And no pay you wakosam and saying. Me pacho many a branch be me kopɛ dan me yare kakra me bubugu dem wo bie nti papa ko gya me to odwane nti ho fa nsem fo ho na mfo na susu mi mu kakra kakra na gya nyame adom timi sɔre man firi ko no so anka mewu ɛna gya mba kuma ase tim chinchini ya be na me koye na mso o me kura first na me ye adwuma odotobri ma ye adwuma o multi credit dam jisusu me ma ye banga adwuma da nti ma me ko me customer yi wa na be si me tirim na me koye abe timi ko na me ko si me customer na so na me yese o keke they say show me yare ma yare pambugu agudem ko bi e papa de makoto wadwane me na mfo kwa na so sum kakra na keke man fiko no so amewu timi de dada sorry dem sa na asori for na so mo ye program na o de da ho sa mo mpe timi se wa abo me na minya do pra bi ntina mu ba bi a me de miti to cry say wan ye den say me na ba akoya me ya na keke say oh no ja o de me call sister bi wo ya be honom timi ko na ko hu sister no so de ne ho fe pa no ye banga djuma no ho fe pa no ja obeka the problem no si baby order kra onye baby kra na nti e hwe na bia mombo an kaka no so me kunu ododo prepare bi wo ho ti ko hu fera na na ja opem asem ja within week or say 2 weeks na ja ma pedo prepare ni bia ma me akwa me nkotinam ti me start din komode bia me ko ho de bia me ko ho no say oh say na ya o ya obusuafo na so me de ma me na wu ma obusuafo me ni abusua na me de me kan say no say na oni abusua di baba na ti wi ase oni abusua na so okay me fa say me ma me na wu me na na tete me na no so awu ti me nyini ye de me ma me na nkasa no o yare ye na owu ye na mo fa ko ye bibia wie nti abusuafo na nkasa me ni bebia bi wo mpo na so e say unan be da ye adwuma nti de bia ho na me ko didi ye bibia na so o me wa brante bi wo ye ha say so pese woni na betena me ma na aboa na wa hwe onan no na o ye mesi na okuta nkola okwa adwuma ko nya obi mfa nkwa ni nja wo mo na so okuta nkola nya hye enya hwe metima hye nkwa na ma no na wa ma miska ye aduane na wa boa me kaka na so sister ye say de me na ye kura me togu so abusuafo mpo me ni bebia ma me abusuafo wo ma me no so awu ma me so mantana nchi abrewa na tete mo no so afiri papa so de ni tira bo me ni bebia ma papa no mpo wo na ma hu bebia me abusuafo wo kwa na makoho nto de ni na meje na jamne boy ne ti wo kakra ni nsem ba ko baaye obo me ma ne seye opeja me hye wo me ne tan obro me tokwasa bibi kakra na odi matam na sister so de nya botanya hwe kakra san kakra nti ba ko ne seye no ko yi no obura so hospital ko ye di ensini na me free mu fie na sika ne ko entima ntwani na ne de ka wo ho na me yese no sister se de ko no nyinse no abo mama na sei na se obi e kan ye family plan ye family kan ma me free boy ne so nyeso obekun etimi frem papa ni na papa nuani na from esim papa ba ko bu akura se otimi frem ni na se o me fa ne ba na boy ni bekun no ni na sister yo yi nani na am so sister se de akoye ne de o se mama miska o boy ni nya me kwan na me nkomikurum onya me kwan na me nkomikurum so a boy ne do so bondin acho de rega mafo ma miska na me nkomikurum no yi nani na sister se wabona manyin se ba kwase me dadam 2 weeks mo ja 2 me sama me ga se ayi mo nyin se na se wo senti me nya ne den en fa me nyin se kwa o se nya ne de obi dia na me se oh bisa sister na de mama o me no na tie na ya tifie ba akon me nkofa ba ma sister no kronko ba bia na ya tifie se me kwatwempena mpo obehu se makwatwempena bisa no na sister Lenda no to nko ba bia o me na me de na ma o Lenda onye obi o ya basa ya re na nan ba akon o ya banga dwuma ba ya kama na obosie ne ma me na ewu na oni obi anti na me de na ma o nti so we na o ntimi na ma me nja ne kwan no nko ni kurum na waye di won ka hwe na sister so de yi won neti na wo kakra na sister ne yese de e ko ne de mi ntimi me na me de boy ne ma wo nti wo de
ebeya pe obusuani na ne consider bi empe na busuani cause nipa no wabetena ye so ne de be mama no se sia bibi koye ni se sia ye hu na chira kwan police fo beche enti mama pe won pe obusuani ama ye ma ontena fi ha boy no so ye be manager okwan na wako they say wabo amanyinse ba kwase ye pese ye hu obusuafo ansa na ye pem papa namba ma ye frɛ papa manya me papa na papa so no tu kwan ono me yale no afi no kopɛ sika ne ho kyere no me ne ho kyere nti ode mako jabu ayi kurase wo se de obepa bia omboa me nti no ne ho kyere ne ho kyere nti no mo no kɔ ye ne frɛ papa no na o se da ye no oba ayi ye no oba lenda na ti fie na obeka ne situation wo se oni obia ne ma me ewu ne papa ayi ne yare ne nan so o yale no ye banga dwuma ne customer bi kwa na de ne breye no ne be ma bi tinyinsen ba kwa ba wabo na manase tinke pese ye de hu na busuani pese china bibisi e be ka se bia maame ya je obi abusua abanaja ye hu na busuafo na bibia kwa kosi no so me ba ne lenda no so na nya hye da wo ye nche yo ye tia yabe no so nya hye ne na ja papa ye katefo no te papa de onim se boy no ho na me wo kakra na mse no sister de be ye ne se pese nka me komi kurom tie bisa ku boy na o mfi we gramafu na o mfi na that means o pese still no sa na me ye den boy na ni ye den pese o force ne metena ena jamene kakara nyinse ba ko sa ba o de me ba be na sa chemade ena ja yatete wa na nyinse foforo sa ba ye nyinse ne ba ya nponu ase wo ye ne ho sa nyinse ne nya ne dia ntokwa san kakara me ko biye na me ko na mpase onyemana na mse da bi tie ko me na ba ko no se onyemana na mse nya ma amenyam no na wo papa kan wa mfi na mso na mbese obehu se menya no si o boy na mu fe memre na mse nya da ye no so nya hwe nti mafuna pie kura wie me ko hospital di matembro me sama na ja ntokwa san o mama ye konfo want to know the mama na mama bosom want to know the mama bosom san kakra di matem menya ne se na jam dem se no mebre na ja obi e ka mama abotre o de owo anu ane se watwe ho onye okunu no ombo beku ba kwa ba watena mama wa se no wasa atena mama nyinse foflasa ba o so kura so na ba ko ya rubugu de wuni aho odene nti wo de yiwani na mko obiye ti mi kwa na mapase na se nyinse na wa bansika ode be ma wa ode be wo no wo hemfa na mse da wanja me kwan o se 1000 kro ma bi na o se na wo ba be wo obiye no na sika be na wo ne kan wa ye de wo be ko me de me ma won wa ha sa kokuma se na mse da me kokuma se boy na bo mdua menye me wo bo oyele me kura otohia so bro me obro me san mama ko so feel like those fifo na makọ wa able me ko mo se me ko pesika no mo beche no me su me ni 1000 kura wa me nyinse no kura me ko hospital me there aya akofesika ye de amama police fa beche na se sika kura se kam de continental me ko hospital mpo me nyima kura foforo me twahwe be 4 times me moja wo form nini na me ko ye me sofu bi da me ko hu no hospital no boa me kakra o ma me 2 million na wa nurses for no me hu kura ye o mo babula so for hospital nurse for de o mo ya de o mo na bobo me kakra yin se ba ko mo na boa me ese ye no nyame nko anka me wu me ko ya na mo de bi theater room ko ye me DNC na doctor se wa jimi wonyem be 2 weeks yin se na say 2 weeks so that dem mo je 2 on ko hospital na am se doctor mo je ne 2 weeks ne 2 me start ye me ka che boy no one fi mo sim nyinse na se de na menyom e fa me ho na me dadam san sister no de ne ma me so me ko tu nenim sister no se on de nyinse no sa sinya me ni be ma ne nkasa na boy ne ha adwen no ko ti fi open ne kwa tu no like be ko ntua nti se nyinse na se ya me ni boy ne nkasa na on pe kwa oba fa so de me ko hospital na jam ni ko tu sister bi anim na obu nkotodwe na o se rega me srew obi ba na de na ma o nyinse no se mo je tu na etu no ebe na otwi mi no dadam ka che wa wo mfi no nti mesro emeye ma ombewu na ga ne pa atwa wa bu nkotodwa anse na wo yi 1 million ma ya da ko ebura so ye ko ya na mo je meto ho na doctor nse wo nka obewu ade ne be pro wo yem ye ko ya na ode ne ko theater room ade 30 minutes ko ra theater room ko yi di anyimoja ni di aka ni na free me yem ye bibia ye pie ga bi ko na nunu ya ga na de me ko ye na doctor nse na wa man ka obewu ade ne pro wo yem be 2 weeks na wo da dem uti ye yo ya bi sometimes bi obisa me bia me se bi ya me awodo me sia uti ye yo ya misini na doctor ye me no si na me say yes na me start ye me ka chen say ade ne moje eba me kan no wayi nani wo mfi me dadam san na sister bi kwa na abo ame ye de na ba me de maba ye de awa ba yi no si enaja omuyi ma me nti omuyi wie na fie ba ne na fofo ni na ye den eba ho ba chia me enaja nurse for ni yi me ye de cut 5 million kwa wo na je ye ba fie enaja me kakra aja me ni abusua me ni obia me
me da so te one nurse for say ye family plan kra ansa na wa free hanom kana kakra enti family plan na me ye nam so they say yin nse na wi o mo se me family plan me ya o say ma ne nye kakra ma ne nye ma me ko ye dwuma ba say scan ni me ho me ko yi wan che na me so ye mate sa kakra no masabo no so o se de ma nye kakra sister so de nye family plan me de family ho sa kakra or the next week sa na ma nya family plan na me tene so ana nse ba ko sa baaye ene ye tu free hompo e hompo de free one say o de o je dan no ontimi ntena fi ho enaja ye de ba behena se e ho akasa kra bi na baaye na fi ba no ye kwotena behena se na nse foforo no so baaye fa ya so a eno so kra o se nye no no a okwa adwuma to bi o ma misika moja wo fom asemi ndidi ye me yala ho de ni o masade anyem e ho ana matwahwe no mde makoto abula so e ho ana matwahwe sa me nam kuma no matwahwe sa kakra na me de medical hospital na me ko shia sofo ba ko no se o na me ye onko de na ma me aba hospital na so say me manyem be man de ma besia wadwane anu kwa me ko two boys bi ani mo so nya ne dia enso me ne na tie de bi o ne me da ye bibia anaja o ma me 2 million me ko ye scan ye bibia wieye nurse for no say eh what's akonyo so odin ba ko ne say ya kan boy ne kro na eh ge we die ube wuo sa kakra me ko hospital me sese kakra sa me ne nam anaja me ye ne kakra na ja nyame ye den eboa me na me si da bi o still no ne ma me ye comfort buru me dua ya no ato ahye me so no aye no ne mada na me si kasa na me si me ye me nyinsan ya me nyam ye o hwe me nko hospital makom ye nupe makom ye nsape enti se hospital na o ma me nko no me oja wo fom foforo kra emnam se bula so for no nurse for wuni me enti no ba ko ne se mu ne mu o ma fo madamfo enti me ko no mu tumefo enti doctor so for kra na abo me eja enti ma ye scan ya de enti awo na ma wo na se nyinsan no o ma me nko hospital me nya hwe me yale moja wo fom ndidi ye nkofo na adawro ma mo bobo me kakra me ko hospital je so obi boa me kakra nsina matima atwa duro na mabafia baba no osu mesin de bia wo kwa adwuma wo mboa me enti ntokwa no ayele no ne mada no oye mi sei me ya o ma mi na that's for wo ba hospital na nipa abo ye bo wia no asako butusu no ne wada adenti na wo ye ne sa ko okuro ma na mse madam me ni obia mbapa ma me na wu abrewa no so awu obia bo fo ni akurase wo na mde nyinsen akọ nti metam beso nam de me ko akuro akurase wa nam de me ko wo ye biye me ko wo sinterizes na mo ye operation me ko nam de mo ye me ko mbapa kwa so ma me wo biye ho no ma me wo biye ho nam se da se boy no me ko obru me ndua san de me ma bosom de bi me fisa me ne tan aba de mama ni ko me suo san abre no obru me wo unye ye da me ma unya ba papa biya ho chese odi matam do me nya kwa na nka no ba na kura mo ko wo hospital anka mungu di me san brumi ndia odi nka ne obie ya wo mienu nini na nti me ko wo ba ye na me ko wo operation me da moje mo bia mba me ho ma pa nkwa ne ba ye ko pe bosia na obeyi me hospital ne be fo nko da so ma me nwu bie ho na me se they say ma nwa boy we ntokwa ne de o ye me no da me ntimi ntena ho nwo cause me tam ya so me ne nam san me ko hospital mi ya no matware no obru mi dua no oye me ne me da nti da mama me de ma ye de matana na papa ndo yi ne nti na ko da hospital be 2 weeks na ja mo share me operation date next ni kwa ye sen ko be share me duru na ja me ko ma no ko pele me se o sa me ko operation ma din kan ye bi ma ye DNC no se no ne be sa ye operation ni bi na ho din ni ho uni aho dane na so mate kakra na jama me akure ba ye operation ni o mo ye me kama team the hospital wa no de kokwa nti patient for na ehwe me kakra patient for na we ba okoko we ba diewu kakra san na ja me de da moja mu nurse ni ba ko be pepa me hu wi o ana wo ne ebusuan ni bia na me se ma me ni obia o ha se nteja kakra na papa asum obi na we di we kokwa ba mu kakra na ja ye free hospital na papa ko yi me na ye ba fie koko na menuma aduro koko san nno bebre menuma no koko mesinya me oja ba kokora ni me ka me wukura obi ye ho na me sa ko Teresa's na me se no me mo bo me line moja ba kokora ni me ho na doctor fear fast no mo chocho moja duro ni ade ma me na me no me ya me ndidi me nya hye me dadam san na me se no asem de akwa we ba bi na me din ba kumase na me mo ana me din ba kumase ye ba ye na ja boy ni se na de ntina masaba na me so se me nya aduane ni operation me ye kokko nko ana me nom me nya aduane ntina masaba no eno ko ne me kokko ntokwa san
onim kokonto kwasan asade ntina masade akwana ba na mso he say operation na me ye me nkwa na me da moja mu san na esco na hu mo ba pepa moja na ma me aduane kura me nya bi ndi kokonkwa na da me yem san hwe na mawu e na me de akwana ba nti okwa adwuma no yi 40 cedi 30 cedi na ja ma ya mo no nkwa ni edi kakala kala sai bu okura mpa me ndidi mitimi hye dam san banku na ja matwume kakala kala bikomie kuro na me sresre san na makomie kuro sentress na ma ba kakala kala san we ya na masre 20 no de amame bra me se o ma me sika 10 cedi no de amame kakala okunu wa he se ba no wo nhweme o ma me sika ma kakala kala san na ja se me de te wono up to now on shema onya me sresre san na makomie kuro no na ma ba enti kuro no boma ya ase na me de ko two sister bi anim sister na na bedware akra no ndo bedware na me yes sister say boy no me na ma me sese san no senya hwe ne kakra akra say ono anya nso on hye wo ti a wote no so no onya o so ya de kakra ya asre ne kakra me hu sister na me sister say me na ma me didi nkomo kwa achiri na me hu na me sister ba me ba na o ma me sika kra nkomia mi kuro no o ma me mienu pe no o ma me biom no so de nya hwe ya ne kakra akra eno o ma me bie mai no so won say plaster no bona ya se ne nda say operation ni won ne da say ya obeku no ono no atwi na ni kura bua ni hie enti 40 days no oyile medam 40 days no oyile medam ne mada oyile me 40 days no no ne meda na jono na msi operation na ma ya oyile me na mada me ni anwodi o metam kra so se one meda me ni anwodi onzo operation kra me ba yan kra me ntimi nante kra me 9 because of say mabubu egu dem da na my operation me no se DNC ba aka ho no me ni apomoden wo me ni padwie mu e wo sa oyile me na mada me ni anwodi wo bekume ono oyile ma na adwo me da sa buru me bu me ndua obom be 4 times me fi bi ye ba ye no ana me de kwato ne so ba ago anim no si na ge no why operation na wo to hwe ne so no to obi kura ko fe ne se be hwe bo ge no ne busia fo ba no ene so anani we anim omodo betuma na odi omatem na ofa mu ni na odi omatem se edi entina ye fe ne say my operation no me nam se one madana masa aboro me ni kwanse nka meka na jama me de tete wa bitu nai he say nansi wasi mi ntu nko bi wonti me ne mentana me yalefo odi matam sa wa femba passe da oba na oni abusuani ana mo ba na oni abusua o kana mapa ye din no gina fo no so din bande metwitwa ne sekan yo mekuno metwitwa ne sekan ekunu me ni na me bisa ne sika na me ka police station sem o betwitwa me sekan say ya no de ye me sa up to na aja me de tete wa kakaka me yes na mamtu na momla Ezra FM hwe na ja me ni mo be ye nkomo se bia mo kakra mbeti me de abo amablabo say situation na me na mafa situation baby because of boy na me nenete no say boy no I no ho say o che me say awo na me ne wonyo no kwa no ne ma wo awon hwe me odinka ne ma bebira awon hwe omo nti me no ne ma wo no hwe me ndie oni hwe obetimi de aye me say papa me family free han ko bi no enye na sade say the boy ne de wasi na adwumi so won hwe me obehwe so ono ono ma wo won na wo sen mpacho ba ku ya ba ko na ba ne de asai na ono ahye wone wo no wo bi papa na emehwe akoda no ma no ma mpacho so wono na wo wonim say wonim responsibilities ya wa wo ho and also obewo ana meboa ma mpacho that's enti ye hwe ne say o se 2013 and we wie senior high school SHS me mpacho senior high school okay ti we wie ye no edi say ansa na ukoye adwuma me wie ye me fa say metina fie be mfa say 1 year na koye adwuma and we started with adwuma ben me started kwada so estate na me kwa asori wa apostolic nti me sofo ba ko no ye say no madam bi pe obi ni natena ye adwuma me sofo na ma WSS wa sorry ni mu na ba ko no ye madam ba ko no che Sunday school no de ontimi ko ye say adwuma no nti me na me ni adwuma ye meye na me so da meye e say ma WSS mitifie kwa meye na jawo mu fa me busumi bia 1.5 no makoye eno so kra ma o de no de be ma me din kan na wo de na ntwangu na say we nya wo ba din kan bi ma din ka wo ba panyini wadi ka wo ba panyini dada no so sa young boy bia me na wo ye no so wanya me hwe me nyema baba kokoko a o na me wo ye kofo ba wo fo ne na wa ye ne ho ade eno so oja me sumu sa na no so 2 years no ba je ne ba
eno ye bra na woni maame no tie no uti obi nchen ha meti obi nchen manya adwuma ko hia no ojo ni medidi nkoma opeme ena no mekopene nkoma mama papa ma ne da nti de bia papa ye se wo fa be ma fa ne be kire me na wagimi mehu ane se wonyam be ma nso mo mboa wo nti de bia papa tete se meye mabla bosa nti o papa ni no mfie sen o 3 o class 3 o mfie sen me say se o be fan se 2 or 9 years 8 years o papa ni no na bema akwasi nti ono papa na tie o papa tie no anya sen o papa tie no o 2 years no anya 2 years no anya 2 years bema ne tie o papa ni no anya 2 years ma asemo de me kase de bia me ko boso amenya problem cause ma ada wo na wo to akwa ne to twe bema na ono na be fa ne ba ono na be fa ne ba ono na be je ne papa na se o meje no wo papa na so o meje akwa onya accident wan nya car accident me ba no sata na me jiju susu odo to bia ho kire nti na makopa adwuma banga adwuma se me ye kakra nti me ko adwuma na me akwana ko ja ma ase ba nti ho no na me de ne ko ja ye no me twa kwan mu na kwan de machi na ka akofa na na so nti ji na ye ko ye na nan sadwi ma cylinder woni da wo de woni wo ba wo nya 2 years nam me bo da bi o ohemachi awo so na ka bo ho me de ni ko djuma me ma ase no na me ko susu banga na djuma no enti me de ni ko ma ase na ma ase ko ayie na me ko si me ko yi ni si madam ma ase no me van say boy ne bla ne nia makuma ho na me na kwa ne ko si ho tini si wo no na me so ma ase wo na so ko ayie ti ma me de ma yi na si ho no enti me ba ne hu say me ko no di machi na taxi ko fa no enti wo ba no wa hu say wo ba wo nya 2 years wo si wo ba no wo nya 2 years me nyi ni se no wo twa no fompo no wo twa no fo 1.5 na me twa no but wo nya 2 years no nya enti wo yi wo ba na si ho e na wo kro to wo ehunu se wo ba wo nya 2 years di wachi na me de ne makuma no da bi o si wo senior ma da bi me say wo di machi wo ehunu se wo ba ni di wachi ada da bi a wo senior ma no no se wo twa no no tenzama agwekenzama no street di dem nti omote abonten fie nti ge ne te ano ho kwan na ho na wo senior ma o te dry land na no wo senior ma nti wo ye no si ya kwasisi we na nti kwa yiye na me yi ne ma no nti me yi ne ma no na me sa kwa no etena ye nti me ya se me to ade wo store mu twa kwan ni ma to ade abre no kalipo nti me twa kwan ni ma sa kwasi su di machi obo nto wo twa kwan mu to kalipo bi abre no akwa ni she wachi na ade ne bai e na ade be yi si wo nti kalipo no bi wo kwa ne ho nti ka wo ba wo beto na ade ahye ne nsem wansa wo yi na si wo ko e ko ba bi a wo ko na nkasa me ko to kalipo abre no e kwan na ho na ne fai e won nyina ye to kalipo wan to bi ama no e na wo be yi na si wasa akoto kalipo aba enti nya kalipo na akoto ama na hin na wo kwa akra ni nya sanko ahia no me me pe no kure ma me pa cho na me yi akwa ni si wo no me ko ya na me chia na me se cha wo de wi akra no antia no waje so da da ante wo me de akwa na bo ne dua ne bibia o me be ko adwuma na o se ante ko adwuma okwa ayie sorry okwa ayie na me su na o se o de yi ni si wo me kra me si niema nti me yi me ba ni si wo na me se na me de me twa kon ni ma costume akota ade abre no na ja me de me yi ni si wo ti me yi ni si wo akwanti ma me twa kon ni ma na taxi no so ye fast na akwa no so o chesi me o di machi na taxi ti hin ne pray mamba cho ne nine bonkum nine left one no ne easy cry ko g eja kotena g sa na ja mu yi no ba fi ne surgery bibia yi bia na makomia yi bia no eja adwuma na kura abome enti wa akra no prasa no ye den na ne papa because akra ono no first born yeah we pra na we nya 2 years esi den na utumi tena de ne ma ne papa na wo tena wo ba bie ma me de na akwa no wo me ho kakra akra me ye adwuma nti me wona boy ne ba say obeje obeje akra no say lockdown time no obeje no say lockdown na ba mutifie to be so obeje ne ba na ja me so me ye adwuma kakra akra say me so do on hye me ni boafo na say lockdown no obi anya adwuma na o so ye so no nya adwuma no watifie wo si den na ade akra ne ma no na wo koye adwuma kakra say lockdown na adwuma kakra ba na oba ye no na me de lockdown na ma ja banga adwuma no say akwani praye na ma ja adwuma no ye fa me na akwani praye nti maja banga djuma me dem tiji ya me di akone ba nti yeyi ni ba fie na ne ho to no kakra na me ne tia nti me dem ne kotena ya tena che kakra
after otimi nantie bibia de bia me mia ne nan no they say ne nan ni na ye kama e na papa no be fa no ha na papa no be fa say wo ba no ni ba bi owo me ba try say ya wo ko hwe no woni mo ba no nsu ni mo me ba try woni ni di nko ba nya say oh enche kura oti era ho ha so mo betena ye ho a okwa akura se krokodi akwama etu so unya bank adwuma no a me nya adwuma na na akura ni nya accident una bank wo ye de na me gigi susu ni bi me nenam nti wo gigi susu no ba bosume say anche kura me nya mpo fan say 1 year mpo me nya nti ba adwuma ni mpo na afi ni asate commission na pay ni kura anye enaja me ya ni ka bosumi mpo minru 2 million mpo because of say na me customers ni sha and almost say commission ache ache na afina me say amu bie bank 2016 ache pa nti na me nyi pay kura nru 2 million na ja mu se me nya ne kakra na ko binya nipa me nya sika na ja me nya ne kakra wo nya adwuma no na e ko 1 year na wo ba no epraye me jaye but ko da ji wo sa na mebo time a wunya bange adwuma no se bange adwuma no mu na ode ebehia oba ne papa no ana say mu na wawo ansa na benya bange adwuma me na me koye fine say kwada so estate adwuma no eno so mi jai kra koye multi credit iti multi ni mu ho a mfa say kwada so estate na me share boy no ode number na ma me na ma po mi kofi e wo ma ase nzema kwa mu ho na me hu boy no nti afena na ma hu boy na foforo gas also to obi nche no na we house help adwuma we house help adwuma na me ko share boy no na afena wo ji na multi credit adwuma na ko share boy say there be some multi me jai answer na me ko ye multi so nti mu wona me denye me ba pay ni no nti estate adwuma no na me ko hu boy no okay enti no Reagan mafo ya kana asemi wo share Reagan no adwuma be na wo ye Reagan de na me nya adwuma bia na me fra kurase aba me pe baby aye de ada na me ko hu ne yabe ho ti yabe ho no na minim se o se bag adwuma no mu na ade praye na me ba panyi ni praye debi wo pra wonan apart from se wo ba panyi no e pra ne nan me de me nya me bubugu dem na wutumi nante na metimi nante no before no because o say ma me na wo hunu wo no mpo crackers ababai na no ho ofepa na ye bag adwuma meaning say wo ye bag adwuma ni mu na ade bubugu ho no enu tire ma me ni mu wo no say wo ye bag adwuma because we jai dada dampo akwa ye adwuma foforo dia ade na ma me na refer say adwuma we no ye no akwa refer wo bag adwuma wa ye no fie bebre twebo na make I say me hu me ye kwada so estate no adwuma no na me ko share me kunu panyin no eno de ye twebo ya ba Reagan de no ye me bubugu dem no na me ko akurase ko sa me ho yale no na afa me ye se man fre kurase me nya adwane ni de ko so no me mpe e na me akurase wo no na neti ho akurase wo na me na na ba ko na neti okay ono na neti wo akurase me na ba ko benya me na na be ma mo na neti village in Kransa o papa ena na woni omote e wo akura ena wo mudidi ja wo mo aduane ni na aho kire wo ho ma me no aduane anwumre se ka wo mo emoa wa nka wububu ye no enyo mo na hwe wo ma ahoto na me nam fofo na gigi iska classmate no mo wi ho na me wi JSS nti me nam fofo no hwe wo me nam fofo no na gigi na se hwe wo akopse me nam fofo no papa no na wo to wo mo nche ne abusua ni obi amfi abusua na obi amfi me nti me na ba ma no krampo ni kire me se onu sese no wanyini ne ma na mani sika ma yeden odi hwe no yale onu so kra wo yale nti no papa na beja masi ya na obi amfa me ho ye fem papa onfa ye ni mebi akwa akwahye nti me na mfofo obi na ye de te se ma ba akura so na me nan ni na akofom nti omo na be hwe me na omo gigi sika kakra nti ona mfofo ni sika na hwe wo akofom se wo sorry free pass wo yare da won fie se na boso be say me bugu dem de Manchester be say be 2 years close the same pool eno na anche form kra eno na 2 years na anche no eno 2 years na fofo we school for we classmate for na gigi contributions e share wa 2 years ni my na duro na wo ye na ye se omudi dware me e ma me bi nom ni na omatete me ni na ma me moto ni na ma me nom nti na duro ne ye nti anche kra na janya me bi wa mpai bo am ti mi sorry tu papa me hwe nti bi so na me kuta crutches papa papa na so papa so onye ni papa ne sa that time no na eye wo ye wadwuma na wa yade ne ye de wa ba kura no wo so papa ma but ebra wa hia be ma
na be ma ne tete wo no wa hye wo nyinsen wo be ma mpo no wo papa to me hwe wo do ko hospital e hwe ye yi wo tua hospital ka even sabre no wa be ma na ne wo ye kura papa hwe ti si den na sabre no mu de wo papa no papa papa wo ti wo mo nche kura na se abusuafo nyina yi wo mani ma wo abusuafo ne kire se papa na de ma besi wo mo so mo ho kire wo papa ben me papa no na se wo yare wo hu papa wo papa be papa na de me ko ti me papa na de me ko si ko akura se o village wo no odi me ko agu village wo no so ko pesika ba nti wa ma biom obi afa no onya no enti me namfofo na mo around no e na obi bo amane se mo damfo no ba kwa ba o yare pa ne na nyina akofom nti ba ko ba hwe me e na ko bo mo amaka na mane e na mo fefre me namfofo na ebi wo Accra ebi so watu kwan kola wa brochi ne ade nti o mo gigi sika wo phone so WhatsApp no nti o mo di nkomo chat na o mo fefre ya de me number me picture send ye na o se girl Linda Gana na ni wo school Jesus ba trying no mo de brewo obubu agudem for the past 2 years ni na mo contribution na hwe wa nti ya no magigi ama ye get back no chirade wo ye ho no ogire o se o ko training o chirade nti ogire gigi sika na mo de aba o ma me we na wo ye say wa cho me ma me we na afuna ma we SS 2015 oh okay ni so ma me no papa na hwe wo secondary school me pa trying sasa na me ye Dr. Caesar adwuma ni bi wo so ye nyuma pa wo na so abra bo wo hwe so yi pa mama wo nya so abre wo ye na but wo hwe abra bo so yi sa me hu no wo ye nyuma wo hwan kakra wo gigi susumi sa susu na wo kanyina magigi nyina bi pe wo ye nyuma wo hwan kakra wo kakra adwuma ni na mama nye mama na omo ne me wo ye no mama na omo ma wo na wo ye serious wo ye wadwuma na be me be ha wo na wo so be ja ho di ama no na wo ja wadwuma mama na omo no wo na ama wa anya wadwuma na sa wo na wo pese obayi wadwuma ma se me wura we mu ana me ba panyin na me wura multi credits ne mu na med boy na je share me nyinsan na me ja bet na fi na study boy name enfie say wo study na boso me say wo ne sanya wo say wo jai wadwuma ne nyinsan ya e bet na fi obetumi ahwewo ma ande ma ndwe ne ho satan na me asema me sha me fa be ma da me ni me masem me wie school na ma nya me masem anti me wie ye na me share boy na oje me number na so open na jama fa ngotu mba pen ma fa ngotu obi na me boy na kotena ye unu anu ya say mpa cho me kwa ma me no nkwa wo ma me no papa ba eno mpa cho eju wo ma me baba ko pen no na ma me di free mu nti obi enka ho bi ba ro papa de wo ma me wi no akọ wan foforo wa wan ye no so mo so bi amba me nkwa mbapa wale foforo na bi amba na wo so papa na elfi wo wo papa ne baba ko pen no wo nyene papa number mame wo papa baba ko pen no ba try ne baba ko pen no wa mu bi anka ho en what wo jeje mu mame wo boa wo do papa number beba wo ye da ye be frɛ no ye be frɛ wo papa ne baba ko pen no de wo ntumi nto wo jeje mu sa age say bia wo papa mu say wo nye serious enti no wo ye a enfa oye bia me masem nti na wani na wonti enfa ene bia ne bu befu wo enti e be fra wo papa no na ye bisa ne die enti no wo bu free ya wa fe wo to wo no ya wo ba na wo sa ba kra na yes me mla na mututwa me picture kra ko WhatsApp dina odi ja WhatsApp ya no na wo free e kra na se ba kumase enti wo ba ye no adwuma ba na wo ya wo di hia mafu bebe ma anya djuma bia na me nam san me nam fofo bi na yese nko bepe bia mama kotena no mama djuma ye nti afede wo mo disappoint me na me nam de da solid them rough baby sa ti ko hu shi sister bi wo se me oni me obepe obi ama me na tana nti ye ko ye na mama se me na me yo nti me ne ntana djuma me opese me ye na me ni ahode bi nti me ye na wo ni ahwo na yo ya ka de no na me de na me jana mama me se wo bia wo na yo ya wo ntumi nya djuma wo fie djuma wo ne me kwatena fie djuma no ntumi nya na nanti adwuma de obetimi ya so nti on fa me na ni kra mi bisa kwahye me say efie adwuma no ma me so ntumi nya na nanti adwuma na abetumi ya so na to go su kakra na me nam sa na ja me kwa bana jamanya esi wo da hin wo didi hin wo dara me da so le fie me nam rough sa na ja me call ya be na se no mante wo ha nam se no ebe si mitirim se ma me call ya be nti me call ya be na me call manafo no keke ho nam se keke bo me pa na say de
Mabrabo menya baby kura mfa meti. Ono wadam for bayi me customer na me ye odotobri na meji ona na meji ni susu sika. Ti me kwa na keke se Linda na msi keke ma yare pa me nan makofo me ko bi e ba ye. Se me nam san asa menya baby mfa meti. Me de da sole fie na keke de me ko fie ra no ho. Na ko hu no so sister boage madam na oji susu wa me madam fo no say was so yale ne nan na ge ne ho fe pa obaji me sika ni na ma ti me se obo na ko hu rega ha me ko hu do prapra me ko hu rega na me ni rega no kwatena ye rega no kra so obi na sister no na fiera obi na keka fiera no do prapra fiera na keka ma for de ma me okay ombo me kakala okay ombo kakala say oye no say wono won twempra na ombo onso me ne ntana na onso me mu kakala na okwa adwuma okuta nkola mienu onye obi mfa nkwa ne yeden enja me ma for no okra mienu ha mema mienu pani no obedi ba fie sen panyin no fan se be 6 years na kuma no kitwa no kwa so ma me de ne bre no 2 and half ma me de ne bre no be ma for say enkura mienu ma me de kitwa ne bre no 2 years enkura mienu ma me de ne bre no etu isa ma for say edie nti ene won ba wo na wo magyae na ba na sesa ne ma edi abre no ubisa no me pa cho me dem bisa no 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 so ndo wo ha na gen de nkwa no no kwa do mu ka banko ne nam fofo nti obisa ne ma pa twan wo hwe ne ma kama o se won hwe onkola no na odi nkwa ne mienu ne bre o tumi bie na ka mami misa wo kwa sesa ensima no kwai nti do me ma wo kwai ma wo ka wonu nyina si ya sa me ba mu no enti nya wa dwen se wo de ya ni besima no kwa na me kwashi me bisa ma pa cha mate me say be me tumi abie na no aka akira wo se wo hwe ne ma enu ti na ma na yira sesa nkura mienu emema mienu ya ketwa won fie san na ketwa no wo 2 years 2 years edi abre no wo ba na sesa nkoda ketwa wo mu wo 2 years wo de na bre no waka akira wo se no wo hwe ne ma no akwa akwatira be ma wo nchai ada be ma no ka cho se de wa sesa yakropo asesa no wakwa asore na fufu aturefo so wo a wo hwe ne ma enko besa de nkra na kwa akomo maame Messi ni satam na wonya ehunu wo no wọ́n na no wọ́n nkura ni gya no mpo no wakwa akoye Messi adwuma onya obi amfa nkwa ni nya enti nkura ni nachi okwa o de ba akoko je obi wo bibia ya correct ba o de nkura okwa adwuma nkura ni nachi ma me de me ne tena no kan sa situation ne kire se me ne na tena wie kura ma ni se ba akona ba ma wabo ma na jai wo ko hunu ne mami enu nu asa na woni ne kwada no we sa ne se nkura ne ma me wa hene fa ye nkura ne sesa no o mo ma me ewu ana me nkura me enu na me kwato be sister ne ka so okuta nkura me enu no me ko 3 days no de nkura no ko akurase ko ma na ma obua wo ko 3 days no de ma anja kwa ko no ma ntena se me share o ma beba ebra wonya ehunu wo no epo nkura ne tene nchen ne bra wonya oba ebe tene fie mo oba wa hwe ne mama no obo enyima entwa me question na se ba me kana woni ba bia me ka kosi mamba cheniti umia no na me carry no ya no entwa me question say ebra wonya ehunu wo no enkoda mienu oba ne de beto nkra ne gu be ma yi so ma foso no according to wo na ketwa no kwa wo mfie mienu ba try wonya ehunu wo no kwa wan fa nkra na akomo ma me se ne ma me hwe wo mo no wonya kwa anya adwuma na wonya oba wo betena fie be bo na hwe ne ma no wo sesa nkra na kwa akura sai woni nkra ne tena ye media woni de ha me ma de me bi sa woni sei ansa na woni be ma we betu na mon na be ma na timi disclose sei me na me hwe be ma na oba no sesa wo mo bre me de woni be ma we kwatra wa bra wankasa wo su di mu sa wo ho kire wo na wo manwa ye oba he manden enti be ma no han ne dan anaso no so te do praprem mamba chona ma afu no han dan wo fiera no wa no kofom mamba chona ma afu no han dan wo yabe ho fiera no de ma me na me de me ne tena ye no me ne tena ye na nyinsen ba ko no ba ye na obo me ma ne se ye no aye ko ba ye no na ja me de tika ka ye be ba sa nyinsen na de wu de bibisa wa me se no han ne dan no han ne dan wo yabe ho wu tu kotra ne ho anase na wote ododo prapra ni mu no no so wo ne dan ni de do prapra no mo de maame wie na anse na sister ne de maafo maame metiase nto de ne maame na sister ne se de ya ka ne se obekwa kwatwe ne ma be gudan enti wu tu kokotna maafo ho ana maafo if ni dan ni mu betna wo ho dan ni de man kwatena mu
me mama kwotena dan ni mu na me ma afo no manya kwotena do plan omo ye ma me wie no de ma afo no ma ti na wo ne ma afo na tie dan krom ne dan ketewa bi na ja me ne kwotena dan ketewa mampa na wo ne no ne ma afo no kwotena mu okay nti e kwotena mu no na me ne sister ne ka se no se no de aye ne se new site wanya kwotena ho no mo nti ye na me ka che ma afo se o ma misika na me kwotwe ne ma no me dem ne ma no me sa na me pe no nti na ma adwan bebere na san so de say me de ba afo na ma nti woni ne ntina dan ni mu nti e ho na woni ma afo na ti me pa cho no ano no nti dan ba ko ne de esi ho sa enu de ye obi du do prapra nyo de na esi ho nti wanya nkotre mo ye obi dia na ne ma afo kotra nti woni ma afo kotra ye edi sen aboso me sen efie sen ansa na wonyi sen ama no me pa cho me na tina be 3 years wona ne tra 3 years ansa wonyi say o first born me fa say me na tina be 3 years me kan fi dudu anu na tina panyina me nyem ya say ye no sister mamba cho me na be wa gene de da no me na be 1 year ansa na nyi say what the question na say baru she da dodge me wo dodge me say aba you can't dodge my question me say wona no ko tu court na fie ba ko mo no enya boso me say na fie say ansa na wonyi say de di kaya ma no Mampa cheti be 1 year na menyame be afe sister kanokre mampa cha be afe no maduro menya se be afe mampa cha enti afe no say na ohwego ene wo ma no ene ono ne ma no mampa cha ene wo hu say oh afi amani abrante yetena yidie say de wo si hweme kama ne ade yidie oh me wo ma no a ebe ye say no show saying oh na man shane de okwa foforo me ne tena okwa atansidi na ode ama me na me de ato adwane adi nti me no de ama na de ato adwane mo no adwane wo fie mampa cho satan na me mfa me chense ne maye na de wo no so wote no wo ma no no adwane oni hwe wo ne dem ho na de wo fa mo chense bre na chense no so lole family de ko fan chance nso no na obi o mama bi se me ko fan chance na mla nti tensi na dia to wunye serious nti wonu be ma ko me wonu be ma ne tra afina sa wunyi nse ni na no na wo twa aduane di wa bonte wa no aduane da because na wo twi ko sesa wo de emu ho no ode boy ne ma me na me ne te emu ho no kakra na edidi abonte kakra nti eche na me ko fa chance ne baaye 1 year enti 1 year na sa ben de na wo nine na hili na we okay kama enti what to me ne mafo ani nkomo se e na wo tena fie no odi ama no wadi sa 1 year ya one kan chen se bia wo pese wokoto nsuo ana wo pese wokoto drink bi 1 year sa man de me ka kire ne yete kwan kra wo yabe me ka kire ne se nka wo ma miskanya adwuma na wo se me mane kakra mane kakra nti wo de mane kakra san akwa adwuma no wa iska to wo se me no adwane wo fie na modi nti me so no wonu ne ba me pa cha fie chire no de nkwa no ko akurase ode nkwa no mu ko school omotimo che no mu ko school sister wani na ho ode nkwa no ko ma ne maame wani na ho uko hu ne na ne first born was 6 years pa cha and second was saying na okotu no ko 2 years enu kra yetama wu ko hu nu no and na second born ko 2 years meaning say oba ne beto ne ban be twere ne so no da kra ni sapa no musa and na wu ko ye nyina monument ni a wone ne mam ye nu patie 6 years akura ni nko school de wu ko 2 years no enko school how why ne hwe se nembre mu mema wo bia de ne be ko school no 6 years da so tifi and na wutumi tina wa 1 year ansa na wunyi nsan ye and we hunu nyansa bia sa branche we no enya branche yetumi ne te etina bobra ye yie ni magufie om go school obana beto nkra na amienu atwene ne so okay it's tenses not the amount obeba no atwa aduane adi tenses not the amount obeba no atwa aduane adi enti di say ansa na wo ko fa ne ma free ba bia na wote aba man pa che di ben say 4 months 3 months tu di about 4 months 3 months nentale na me hihye kura mentimi ko fa tare papa bi an hye ntimi sola me hyedem san no be bia na ma afote ye no e no ote hene no wo yabe e na wo so be bia so wanzuma sister there be what's your no papa be say crazy go trim mana nyama no so do ja mi free agree ko ma say me o ma say na mi free from atremade to nzema it take you 4 years and say the wunyeska afa mi free mi krom ene ngoma say enti enye wa dwen say ho no me nka ye nti pomu ho ni minim
wo ye wa de kra wo tumi nante fracture ma de ba enzeba wo ye wa de a wo betumi nante fracture ma de e de abanzema obi a wote epom obi ankasemboa se wo ye wa da wo betumi nante fracture ma de ya na wo ne mafo ewo no abanzema abefa wo silver ene wayowa mi free agree nwoma se ma se na me ka hwe nkire wo no ene no utimi tira mafo wadidi abonche ya 4 months because we nya sika fa ka fracture ma dem bazema sister we are serious there mi free ho na maka kire wo no ti so ka se minim ho nti no eye me ti se de wudi free a e kwesire mu dia ho na me free and I put it to you say when in the try so any 1 year and son wonyem before 1 year bosume be mu na hade way me wanyem 1 year enya woni ma for try 1 year chi na anyem ya wonyem bosume be me e woni de oboa bosume be mu na na ma for try wonyem ye ma bosume si ano no say bosume mienu bosume miensa bosume say na woni na try ma edi be mfa nse ba nse be 6 months and I catch me say 1 year na getting to mfa nse match mu ho kono match wo we share no bosume be na no woni na konyin say match say me fan say me ne tena me fan say 20 say 18 no say bi mu mu ho sa no ti woni ne ta bosume me kai refie na say be nya refie bi am yemu fa me so obi to sa yemu fa me so ntu no me ka no aka no eni afe nti be bosume nsia mu ho baby e na ne nyinsen first one nyinsen first no say no say ejinai ma nyinsen ne ba ya no de me kan no se wate okay say nyinsen ni ejinai eno de ba ya moja ba cho de bi mantima moja na ese me pa cho kasa kasa man pa cho say nyinsen ne sey ya de ne sey na ono me kontokwa opagya me hwe ho na me say de me hu ase makwa adwa ya moja de enyu pharmacy obro me pa cha obro me ne tin na obro me nyinsen ne ba na o sa obro me opagya me de hwe me de me hwe wo na moja na ba nti me daden be na wotwe mienu na moja ne tumi saa na me bona mane a ofie me kase moja ne ba ofie me nti wa na mse no ma me fanya de nkoto sister ye nim sister bi wo ya bo nti wa me koto nim sister moja menyisa na amenyem no me ko hospital moja ne ba na e ba me dade ma ka che boy no ofie me woni de we explain ne nyina nti so sa ko to aho na ye peye etifo na ti ho ni nyina se nti obro ne ma first nyinsen no eseye okukuru wo hwe ho ebra no wanyemanya aboso me sen ipa cho nyinsen na afi na epie na epie kra ma obi ahuse me enti no wanya aboso me sen na me ko hospital da wonyin sen no kra wan ko hospital ma ko hospital I see sa mafo no ofri ne ma ba cho ma me mu fi kwapon jerukrum wonim na bushia menim na woni ne try na wonim na bushia ma ba cho menim obia na je sa kire ma de woni de obeye adwuma wo no wa ha dan wo no tim wonim ne maame wonim ne papa wonim ne nuanim bia wonim obia ba cho de o papa ba so hello hello baba Kofi hello baba Kofi hello Kofi it's no and onti why na wo born na mane yesi bia wo fra wo papa e ka chen sa branch na won ne tie no wabo ana wo report ne ma police ma you know nyinsa na obo no man say and ma report am obia me the sister na de ma me na etifie no so why dey nti na obo wo sa kukuru wo hwe wa fa me paste such as one nketo ani bi no enti no wa fa na ade kyen me pe bi atwi mensen na me so fa me mayi ne ma me o se be o de ato ho me hwehwe me nyama ni ma me hu sa akoto odrop na ayi na chi ho akoto ho ti me hwehwe sa ma hu te ye na bufo na to share me so boro me ada na me hwehwe paste nti eche na me ko hu se hye ho na ma sa akoto bi ayede aba beto e na oboro na yin se ye ko hospital bura so onu a na betu ya ho kama ye yi wo onu a na be yi me onu a kan ko wantimi na mo ye nom se de obetimi no ntwia ne yenkofie na bula so for ye say ka obetimi atwia no yentwia na yenkofie na ja otwia kakra na ja nti nanne na Canada so bi wo ho no ntwia ka no kra nwie enti wo wie ye no a wo hunu be ma ni subae no
se oba kra nyem kra no won fa ho wo boro no ene yade modin ko yade wo ko hospital se obewuo so obeye dai wa fi wo ti wo free ho no na asa ba hye ne dem ye DNC ne wiye no ye DNC ne wiye no ana me ye se me de say no next for no kra to me for se ma me ko kurom ko biye woni abusuan sese na me se ma me ma me na wu ma bre wa na tete woni so awu e kura si hye obi e ni ho no ma nko ma ana ye dai me ma nko nti nyi se ne se ye no me de na me da so te me ne vegan na exactly nti ya na nkoto atententi na beba be wie ba bi ba ko enti ye wu DNC wie ye no a hospital bill kra ma metua mu dwane ye no mutua kakra no mo de dia ka che mo yo e na wo sa betra ne so good tie ye udi ensi na sa betra ma afo so ne di sen okay me kwa o ma ne so na hello ma me mo ha o mo na promote say ye mi adomo me pa cho ne e fra wo say ta se e fe me ama ama de sewa ama sewa hi na tie we ba cha me ni gari nya na fi ko ba ko e wo achemade ho we ba ta da bia won kwan na yefi woni ne firi kuro ba ko okay we mama sewa woni mo no okay ama we ba ta ba ni de kinachi kwa ba so na wodi enim ye ma surrender we ba ta surrender ko me fa mi ni se owu ye na ogugugu dem na mo da ne ba ha ye kwa na ni so ko ma se nti o mo da ne ba ha am sa akwa ka tempo ka ba bi ina mo tolo ni ye no kan yin bi kitwa tikana ni ye no san kitwa ni ga no mi no aka so opa enso na odi pro ko kwali bi ba ko to ko ko ha me ko ka se ani se kitwa ne wa nyim na odi kitwa so wono apa na nte ko na on ko no to ka ma ko tana ni nchen papa na wa ha 94.1 FM o ma no nya ko nyina wa ha inti ni ni da wedo kan to so ni abusia ko ha mi na busia ofiri o abusia ya o papa ampo no abusiafo ampo no obi ampo no abba krom ha o ti o ti o pa dan mu na o ti dan o ti o pa dan mu na o ti o pa ko na me no ka sei enti wo se wodi kai ne fa anyi se ya ode bae na o bae no wabubu agu ho we ta sai ye na ko ya o pa e ye di o pa na obubu agu me di hu se o pa ha na obubu agu ko na me ni so krom ha na mo ke sa o ya re nti akra na wode ne bae na akra no ono ote ase na wo free mu akra de o free mu ena ne hoto no saba back to Kumase ena osaba back to Mukromo no de another nyinsa ya na akra bae eta so a obe na onyo kan ba bi mu onyo nti o papa na hwe no ama na wo ye eta sai na wo sai free Mukromo osaba Kumase eta ni sara so a nyen na to ti ni so na ni so Mukromo aka I see you can win mu osaba back to Kumase eta so da bi si akwa na ni ne bi se me Ezra na lenda no omo to do ni kuna ba so ni ko da pa ba ni ti na yo no nti wo de onim ne sese wo kase woni abushia na se wo papa mfi no ana ne keke ka ho a eno de anya no kre eta so wo because power ha o power ko ha o fi kuma sa betna bi o mo se di ma sai o kama betna ko ha me ti ka sa di ma na sai ko na wo so na di ma na sai ko ban ja ho de nyo betna ha sai no papa jai na djuma betna fie be hwe no ebra wode nyinsan ne ba ho no obewo no ne ne yade no eta so ai papa no e fa no ka sai ti mo di na ba ne sai no na o pa fi o di papa na pa ba ka de o mu nyina kire mu me da se papa amasewa se won so wa bi ensem woni kakra kire yen Sube da se papa ye gu so a ye fa wo papa eja kofi na wote ka mu enu nti ka ni mu edede pa nti no ye fa won ti ye nka wa ma ye bra o se ye fa enfre no ha Ezra 94.1 FM na fe Ezra TV makosam djumedie no na wo hwe na fe wutie no wo betumi edo message no aba se ye normal message anase WhatsApp message ma kekan ede amount e was 0245 301 462 0245 301 462 0245 301 462 what the bar making kai at the amount ain't it
yes I'm reso o first ni say be ma no ahwew ama asay DNC ho kakra no wantwia ema obi na betwia bi ma woboa e na hospital de aka che wo e na wo sa ba back e na sa better the same be ma no ankasa enche iti ya ye DNC wo better na enche no e di say yansa wo o person no that because ya na wo say ma for so enti no ye DNC no e ho kra ye kuro ni a wo ya omo no e di say yansa wo be for so no wada me ye DNC ne de say me hospital on me di wo be fancy 2 e ya no akasa cement mampachu e DNC ni we hospital me da ho check akra di be 2 weeks and no treat me the free theater room by me ko da bed ne so am mo hwe me kakra say DNC who 2 weeks ma me da ho check say na say ombre miska na onsa ambre maduane obaba bi anwumre wakoya adwuma ba na DNC ya wo obi a wo nya ba ya ye no operation ankasa kra no mo di say na DNC yanko DNC kwada DNC hu DNC say be hospital 1 week e ko ayi no me da obe e check akra mo da o check say because DNC ye na me ni problem e wonyi say wo ye nyina ye nya bia ko DNC ye mi DNC no adanwa ana me so kofi it is said na wo DNC kwada hospital 2 weeks ma say omuwie na mani subiri me na madam fo no de me koy no so kofi me me penukuro be ma me di asem de me penukure we yes we exaggerate wa asem no a wa hwa me ma ho ache DNC 2 weeks na de wo adai wa mo so a wo de ho aka ana DNC ya DNC kwa 2 weeks wa mo ko ya abortion me yi nkura no to twere ya abortion ni wie ya won na ekolifie ezide na wo DNC 2 weeks maybe sawo mamba choma say me di be 1 week e wo ho na say ya wi asika mba o ya yi me ontimi voice kan mba nti nurses for na bi o me pa cho kasa kum na kasa mamba cho nurse for na ya bi o mo bo me kakra mo ya okunu ma am se da bi no makoto aduana se jiska na makoto ada ngo mo bo kasa wo hospital na mo nyeska nchie mamba cho so 15 million say bibi psa bill no na Regan ko farm so the 7 million say 8 million say 6 million buy na mo ye say enko hu panyin ti ko hu no so ye de enko ti de oba ye de aba ne Regan nya ma for asem na wo kan ma for na me ka so se ma for antue sika no wantua wanya bi ni na amba etu wonya bi ne hu nyina no prapra buy 7 million na ne kan sai se no sika me me tie for eti ni so obi kra ne tue sika no ma wona bi aka ne ye me ma cho ma for ne tue 7 million 7 million de buy na ja mpanyifo ne say de wanya no de ye so mfani onya bi mani number on de yem kofi na ekofi enti kana de da ebi da so timontua enti mo de acho enye se bi da so on fie yi ne ka no mbeje say ya be yire mo age mo ade dada enti ana wo ba fie enti bi sasa after the NC no edi say asa ma afọ ba wonje ene wa beda mamba cho hello mafo Hello. Mafo ma wo aha. Okay. Mafo na what to say you? Hello Mafo na what to say? Hello, how to say? What to make Mafo? Mafo pa cho to make ya. Okay. When my baba wa your friend on Maslenda. Me pacho when Maslenda. Hello. There be me pacho mama your friend of Fofana we no hamepa. Okay. It was ye with DNC e di say answer was an order. 3 days. Ma me ka se go fidie ni mama. Mamba cho di be 3 days 4 days no and all be for so one answer one for so be na wa bu wa kukuru wa hwe wa ma wonyi siase akoye DNC na one trade ya ni pokra mre wa nie wo ba ye 3 days na answer bi emuma no no so no be dai o na ye wo da na say wuni baby ti wuni baby da wuni aduane di enu ti bi obi ya be ma do be famu bia no waje ma benya problem kakra wo ma adwene mu se me wo akra na ba ko na me bubugu dem na me yare wo biye ho no
me fifa problem bi I say spiritual problem kakra nti me nya kakra wa ma adwene mu nti me ba kuma ase no and fan ko no kwasha spirit bia na spirit ni ya no wo bi ya no nti dia spirit etimi dia spirit e na wo is obi a spirit how adwene how ya how e na wo papa odi ba kro no abusua e hwe wa ma ye de wadwene mu how free krom wo sai ba kuma ase spirit bia how enti wo wie ye no eno so achi di se ansa na wo se nyinsan de to so mi nyinsan do so na sai nyinsan pa cho ba ko pe ba ko sai na okay enti edi se ansa na wo se nyinsan de to so bi mu ma a che kakra be sai wo ni sai na me ne tena ya mpan se no so mpan se be se 1 year mu ho se de ni mu ho na ye ko bitena a chema de be hena se ne ete ya be nti ye ko tena be hena se ho nom na ai se me yare sa na eno se ne ye ma me ba ko ye se de ye me na bia betima ye nyinsen na me ye no ma miska na me ko ye test ni bi nti be no mo se ye nyinsen naja enti sa 1 year no o sa di ensi asem ne ba ye na 1 year na wo tifie ni nyina eno so wo tifie sa wo nkoma na me tifie me che ne se ye te kwan to ma miska nya adwuma kakra na o se me ma ne nya kakra nti on do ko bia na o yiska na to na ma no aduane esi na ma dibi na ma jani mo pebre ne ma maba mo pebre ba ko edidida wo ma muska nko diga wa bra wo bi wo nsuo bu fridge mu ye yetumi gibie na ye ai sister no mo adan e ma da bia na me kwasra ye enti wo yo oba ya wo sra de wo se me ma be take advantage of you and member be take advantage of you bra wo ma me 20 cities bra wo ma me 10 cities ye ni free lunch wo member ho this one mo anya me so wo mo timu no free lunch free member ho ye be di wo sa ana madam fu we bi sa wo se wadafo no a wo ma hu bi ye no se wade me nan yade ye ka ti fi aka sre no ko benya bia ma we have to tell you people the truth sometimes wo ba eye wa dwi se bia me ko ma kwa peska no hello ye wo no ebe mo sika no sister se wa amra ko nya se sika no we ye hwan hello mafo hello mafo me chia wo na what to say anya ayi rega mafo ni mpacho dabi wono wo ya adwuma na wo no na me po ye adwuma fa phone Emmanuel because me say ye rega phone ma fresh so enti no na with the phone na ma na aka say you ono ade ase de ma fair wrong line wo ya adwuma me pa cho fa phone ma na me ni nkomo 4.1 FM Ezra FM wo siro boy my boy ensi from never phone ma na ye ni bresem wo ja scarf siro o ya iso scarf siro ka se ne say ayi obi afro person ni di nkomo ehu hia wo ja scarf siro wo nyina scarf siro bia wo na danfo ne wo nyina scarf siro bia me say ye di ka friend no na wo nyina so hello akati no ahunu awo ka se ye sha hu aha dia kire made eno so dia ba na je phone na ye de ti na da phone na je say anafofo phone no a wo mo so so phone so ni bi no what your phone na wo dey go ka say bia oh wo just scarf so nti no phone wo me ho wo see you no ate say bia ya fa wrong line enso so onu adwena to atwere onu ani number so na ya frɛ onu ani number na ya frɛ eti wo gina scarf so eti se sika ne ye de ma na nka wo fa phone ne ma no esoro ho ma na nje initially kra no wo fa oh me pachu o eye ma for phone ye but ebi o gina scarf so nti wo sane aba enye wo no a eti se wo adwena nya fa so wo beka so wa fa wrong line wo so ono dia na wafa ana ye pesi ye busa na sem ne se dia ne ma ko no ese se ye hunu ni o mamuo adan na ye frɛ mu a mo nkyerɛ nsem mu nkyerɛ ye mafo agege neka hello mitio aha mafo ni ana ebato me da se yensaka baba we bi wase e friend maslender me pacho ni mo no me pacho da bi minu ba bi minu akura bi minu ba bi asare oba bi ye friend maslender tachi maslender tachi na dai woni ne tren fie bebre ni se na afre no bagaje woni ne tren ye di be na ade fre no
ida cylinder na de frɛ no Daniel ma cylinder na de frɛ na mi bisa na se won ma baba wa bi e frɛ no ma cylinder no ada ma cylinder no mo do so la bi afɛ ha se no ma bi mo aso mo ya so bu en chen tin men na ama so menti wa ni ya me pa cho woni ma cylinder se tre mo de na asie wa de ya de ni obi mu ni na jai die ti na ni jaye oh ni na jai da kura madam mo ba bi o ha adwene pa me me tin se ne fa no me hu ya be ana me fa no na me tena me na tena so many years ene ma e ko so labo mu gen de bi anta kwase de bi problem bo si de bi anta kwase no o so kwa nya no kan wudu atem obaya ya de bi se ya o kwa no wo do sabe kan ya awon bi sia ejinu no that na ko so acha uduma tem mu aso bi se mu ma me mu family mu ade e se ko etin gwa di so kwa na no bi bia no kwata anti no nje no me ma na se hu se me ne abaya yu pa ka ti kwa bi ndede ya na ma de men kan ho nje no nje ndem ya kwa me nya nji me na jai kra o pa kwa ya re so ne fo kwa ya re te ne jai ama o pa so ma ku dan se na no na so de no na me ya si ja wona de me ne jai me ni ya yu bia yu eti woni ne jai ya be fie se ni ba jo se woni ne jai ya ne be fie se ni me ne jai gadu ti be je 8 months kwa se ni bo su be nwatwe pe 8 months go nya ze enti no ma ye hwe na wo se woni ne tin tokwa ne ade bat di ono kan se wo su mom na aboro no wotumi bunu a manifest nyinsan wo kukuru ne hwe wo ma ne sai ye me ye koye ne DNC enti bum ye no wan na ka no kra wan na boro hwan madam he sha go to po sem ne sha antro sem tiana osara no du police station osara du ya sei sha go po sem tiana ma na fa sei wo ba o se sha ni nyai ga pa ne no bi ni msira wa enti woni ne tie no nkontompo wa che won sa wa ne so da ma ne nyinsa yansai me ba cho wa tre won sa wa ne so da ama ne nyinsa yansai wakati ne msa fa ne ma me nkontompo nti meye hunu wa tre won sa wa ne so ama ne nyinsa ansai ana wanyem no na ahwe no se mo ba no wan mamba cho penino dem ne ba no mo ba no wan woni mafo ba no wan me pa cho maje no ko akire ono na o maje no no pese we die wo nya ni afempo osa wo wa bo so be say no nya 6 months no 5 June wo 6 months and the man no so no uja 8 months me ba say me wo 5 June na me operation wo ya no wo ya na woni mafonte me ba cho me fi me kromba ya na me ne nete oni me da 40 days no hello mafo me ba mafo woni ne ba no wa boso me say me ya jumo mafo woni maselinda baketwa no wa boso me say busa na me se woni ne ba no wa boso me say me bisa no so ne papa busu wonim wa boso me say madam no mafo woni ai maselinda ba no wa boso me say madam bra e fa de ma bi ni agro jai madam na yi me question ano na se odi wo ko police station bebre na fa masa e bia de twa to e be fa se de wo se entro no wo twa me ye hunu tro na wo twa no wasa kat no wo jira so wa de akofa no ma jira so wa na ma fo ma me ni ye hwa ye dia won ka san ne ba no woni na jai 8 months akura no wo se na 8 months eti manfo se ku kire ye mu wo ho se de wo si ka no nkire mu nya maaye me bi sa question me bi sa wo se wo muru no wo se wo twitwa ntro na ma me mu si ja no wo woni mo ma me da me ni mo ma me da me ni wo bia ne so na wo be ni sister bi wo ma me nche me ni na bushani bia mama me ni na bushani bia eti se dan wo ma me hu se wo kontompo fo ye ntopa entokwa pefo eti se ne ba me ni wo yayi a wo fe ne ba bie minimo bia minimo bushani bia Pastor Julius me pa cha emu yese ya ne boduru ni kurom minim ni kurom onu so ni mi kurom minim ni kurom onu so ni mi de na wonim ni kurom enu ni so ni mu de ma me ben ne se o se ne ma me se oni wunyaye na efi amuti mo kwa wo so so ni mo ma so ni mo ma eti se de ba no ni we yaya on fa on kind ba hu bi efi amuti mo en kwa wo se de ya da woni mo ma me
ma me ni me hu ne ma wo samba ya wo ka bebre atro wo wanu mu se bebre ne ma me gina okra me hu no ne ma me ne kasa phone su mi ma ne ko me ne ma me akasa phone su mienu pe ne na me ma me phone so na no tell us be seen echi e David woni ba bi oba ye no phone so na ga sa ma phone me pa to frɛ na photo mi hu so odum ne phone ma phone frɛ ma me no na aha ne ba bi a wo ne bi na ma fu ya na sa wo ye den se se hu ya na wo ye den because hu na he na wo kro ma fu me ba yeah 94.1. MTN number you are calling is currently switched off. Please try later. The MTN number you are calling is currently switched off. Please try later. Patron so one day ko one day kwa dey dey na akobie. Mama cho me wa ha no one me ntokwa Mama miska hospital kura me nkobi na me say hospital me ko trepe ko fo na bo am kakra na ja me de ko try scan ene aduru ti hospital kura me ko bi ya me de ka ti me nko nti ha no de ntokwa na to hye me so na oyile me na ne mada na me ko so fulai na ko report me ko no mapamo me omo si say ko mu ni sika mo ne ba ba chi no sa ma ba no wadwane enti ye de na ko wu bi ya ma oburu me ndua san oburu ndua so aye dan ni manya nka wawu ko so menya nka no ba wu na de me ma ne ma me ye konfo kwapo sa na mate na de me ma ne ma me bosom na oburu me ndua ni krom so de bia me ne tena ya be da yin se ba ko ni krom so de oburu me ndua san be si sa be de bia oburu me ndua oburu ndua so aye dan ma me ye ne she na de oburu me ndua me ni na tam me ne nko e wo wa na odi matam na o person ne me da o me da se me no ka kire wo yalfo kwasi ni ba oba blepa unya bema bia ntina da yalefo akwane kwa nya me ba no na so no ye bema mampa so unya bema bia no ntina no so ye bema no no tie no no da mampa cho ni se kwa nya me dia de bia sa na okan nya me dia ado ko fa na chi ma me fa na chi me ne na tena be si sa wan twe bra na chi o da me fa bema bi me ne me ntwem na me wa wo no wo bema bia ho da mampa cho de bi bra wo ne na tie no enti ye da na akwa wo bi so se wo nyinsen no tutu fo nyinsen won timi kura ne men enwo tutu fo nyinsen de bia ne men tokwa sa na de ko bi na me de aye ma ho itu nya wo so se ya sa wo ko bi ma me ra me 9 months mo fu apie esa na ne chine ya kura na me wo me fu na tenten tu ko share hwan ho biko mi kuro mi yefre biko mbapa ho timi ko na me papa ya se nyinsen na wa ba no omo osika wo kan wa ode be ko na msi da wa ma me 1000 ko bi ko na ma me bosia wo ko no papa na hwe wo nyinsan ni nyina e pa twa papa na na me call hospital no be ma na si wada nsi ho me na me call yin ti me call na doctor yes o ma hye maduro na me kasa se ma din ka e DNC ni operation ma ye bi da na me se ma ye bi da na se da bi na ancha intervals ni so na o me operation bi na mfem papa bo na ma da enti ye operation na bra we why na twa ne ho ka papa no bebe yi mi hospital okay ti wo ba fie why na hwe wo no ba che me ba fie no why na dware wo ba why na hwe wo sa na pese no me ma me nua me busua ni ba ko bi ona na ne be dwala wo ma me nua ma me nua no me ka so ni busua ni ma me nua nde wo omu wa kurase wo na chese me ka so wo ni wo bia wo wiase wo ni busua ni wo ma me ewu wo papa adwane agya wo wo bie ni ho me sa na wo start wo ka on se ba ko frɛ ye kurumo sister ba ko frɛ ye kurumo sisi ankwansa ni no enti on se mi wo fidie no so enti ankwansa ni na wa frɛ no enye ankwansa ni asa na me ka me fa be ye me kyerɛ ne se ebi wo ba ka wa asa no kwa kyerɛ ye wo bra ye ma ha na ni ho abusua ni ho wo ma me afri mu me ba kyerɛ wo na wote wo na na nkyɛ wo na na tete wo enti wo kwa no na me ka se bia wo ma me ewu ye no na wo sha en wo wu na me ni so wi ss asa wo ma me wu enti na we na wo na na tete wo na wo papa kura no chese munim ba bia wo firi fie wo ni busuani bia sa na wo twafo ni ne kire ye mampa twan enda wo ni busuani bia na wo nyinsa ye ne se da na wo nya busuani a wo hu se ba ma na tetuntu wo ko ho akwo mo marew aha na me de me ko fie de me ko na se ma wo se papa wa kurase wo nti kurase wo na me ko tena ha wo papa ba dwala ko me pa mampa cha papa ndi odwane ye enti kurase ne de
me de me kose me wa me ko wa de obaba dwala kwani bia obaba dwala etu papa na hwe wo ekochi operation ni na ka etu papa hwe wo ma akra ni nyansan ansa na wo san fa akra na free wo asia ba de se ba me wo me ye operation 3 weeks na mde ne ba Kumasi 3 weeks wo ba akra wo papa mamba cho debi okwafum wo chese wo dia ba ya yi wo operation wunyi say ye no wo papa ho na wo papa wonye fie say mamba cho be 16 years be 16 years na wo papa no wa hwe wo hospital wo didie mu wo bibia mu wo ye operation ko twa operation ka edo ba ye wo papa ko afuom operation 3 weeks na wo ma akra ne so wan kra wo papa na fum to be man ho fum to man for ho me da say it woman cry when man was carry a lot of refer man be free ma me fair ma fo na me yes say won say ni ska ma me nti e operation ni papa ni ko yi mi wie e fe na on fa na oduru phone nti mo na e fe ye ni onya ye minya no na me papa yes on won say ni ska ma me e say no me didi hu aye de ni wa kurasi ya o say ni 1 million na dey a lot of ma obi so papa ko afuo mu no me pa try na obi so ma be che me 1 million na me dey ka ska papa ko afuo mu ne wo papa ya ma nyina achi wan shi ni ankasa da me da se wo hwe ma ne ko afuo ma no o ma akura ne so 3 weeks operation na asa de by tu ba ma fo hobie mu no me papa sola ko afuo ma o ma miskan to nwane me operation no so me enu ni na agudam ho o ba ma fo no ma fuo kamadi me ba ma fo de ma ni fufuo da ya mu ntebu a 30 40 na makodi dwa na ma ye mu no nkwan na mo o trefe modi to bi aya yi operation di say asa ma fo SF so no wada ma enya 40 days no ni me dai o yele me dem anajo tanu o yere wo wodi say edie bia ye yere because emu ba kokura ni wa ka che me say we die ni ye free ni nyina ma fo yere wo no da ye bia wa yere wo no da ye emu die he ni wa yere wo no wa na ma menyem ni na no yele me ni me da say na ma fo no da ye nyina emu die he ana wa yere wo no wa na because you be ka bia wa yere me ni me da enti mu die ni wa yere wo no wa na say na nyinsa na menya ho de ne oni me da ba bi kra pa say ade che osa na me da nti na aye for nti ade na won tell wo papa wo da kra ne won tell na won pe enie ma dia na won muwa wo papa wo afom djuma na won fa hwe won da so obesan afa kra 3 weeks aba be cha be ma wo bro wo won hwe wo ma wo komode wo so edie mu na operation ni mi wie na me da dem papa ma ho o ma dem ho o ma me na dem ho so no so tini papa fie na me so na wo ko ye no me na mo fie ho ayi nurse fo no tu wo fo say your family planning ba ko no say ye no na wo bai na abeka che ayi ma fo say na nurse fo no say your family planning be boa be ma aburu wo ma yin say asai ma komode wo ne ya tu fo say your family planning na abeka ba che wo nurse fo say me family planning me dofo papa me dal me sweetie ayi why me ba cho me nya na asa ma me nye why you ahwade mamba cho de wonyi mo wa amro mamba cho wo ma waduane di mamba cho de and your family planning no ba benji wo no na dwene asa wo kwa yes family planning no what be that ti o me just me nti wase be ma no one wonye wo wade woni me bushia ni bia two wo bro me boa mamba cho two wonye o makomodo three won raw for wo bru nua ni nyina mu no anes for na to for sa branch no de wo ye wo ne nye sister your family plan na fa bo ho bai kakra no ba bi sa ba ma no se won koye ana se ma won koye na sata na me skedi me mo se na me ti fia me ye adwuma enu antia etis wo for so no wodo na wo for so kwa we pia ka che so ne na se wo be for so na wo ne na da se wo for so na wo ne beda because ade a che hu nya adwuma wo nya scan trade ya ne papa betukuro ni bisa wo papa betukuro mamba cho de wanya yade wo trimo ma doctor ka cho se men so ade da mamba cho de wo ba ye se wo na mi hu se wo togusu nti wo na ye meboa e mo trinko me na no kro wo kasagu fidie ni mame mamba cho me na no kro wo obi ana kro wo me steps am free me from it me ba ku komple etu e kwa me from se kwa we di obi hu no ba kasa da brema akoya apache ana da bia wo si wo sa no ba cho me nya apache so me na ni ku todwe me fro me tuna fa akokora na me so la ye na ye tsa fa ko ye so ya bre
wo bai wo seven steps eko ba dia di me hwe wo so to gunu na so ekwa wo bi da ena wo si be ma so wa bra nkofo kwaje pa no so a eji mumu nkofo na ma ababa wo bi ba yesora eno oba me de ne ba chia ene to na ntwi no fo me gu na chi sister wo say wo teacher training courage omo makwaye o se wo fum wo ba wo ne ton drinks ni nsuo wo de fro ha ni enim da ko so wo ko ba bi o ko hu no e wo school adan asra ye wo de ena me say we sika wo ba pani be ma na te no wo nya 2 years suban ya kadi yan kan tse wo ha wo ba pani be ma na te no na kora ni nya 2 years na be ma na te ni free wo sisi akwa no 9 years wani na ho wa brabom ena na komi de wo papa yes wo ko papa kromu a wo dan ya wo dem papa dan wo na dan wo wo si kuma se ya den sa kromu wo nkofo nte wo to ne ma mo bre nya sika ya wo papa dan da wo ko enum na wo da na wo ba na me ne nam ne nam saa na me nante saa wo bi aso nante adan ena mo ha mo abrabo mu sa adwuma ye wo mpa adwuma ye ya mo ya ye mu bi ya no sister adwuma eno na hwe ye ja ye adwuma ko didi ai ye yare kwa ne ye si adwuma minyin sai na mans man to adwuma mu da adam me ko wo no kwa me nya ka me ba adwuma sa me ko wo ne ama me kwai juwa da me ba adwuma branda na me wo ye adan adene how catch me na surrender adene how edi asamu adi aba be kan kwa 2025 ye bo na di amamo kan kwa kira wo kwa na kwa da na dwene ho a ye nkrokro sa de wo se ye krokro ni akrokro de wo se ye bo ma wo ni abo de ama opadmanji bo ma bo fu me opad matem wo trimu I don't care you may even speak come no 94.1 FM. Bida don't feel. Wo ko for na bank boss ya adwuma. Mama ko twa. Bank boss ya ma ba ene ma ba wa ba. Omo bank boss ya outside one bank boss ya no wa twa. Otero. Na wo stress. Na ya wo stress no no so to wo stress ka wo stress na ko be mo bi wo ko adwuma tina wo se no nya 20 cities man sister boy ho so na wo 31 years ese o mo ska sha akora no ma ese o ma miska a choka se ku fidie nim ma ese o ma miska na no afa ma pa kwa so ni na me kasa ni ko ayi o ma miska na me ko police station be twa me sekan nti afa ma pa no oni me papa ni bo fu pa se dada oba no ni abusua fie ni kwa ni wo fie mo ji fie no ntino menye na me fie honko o si menye na me fie honko to afem ba pa ka chen na den one na da so ti fie ho ma se fie ho ne ye ni wo fie no de ekotena ya menye no so no uja ya bosu me motwe ni kwa wo hu bi mu se se de na sa ne ti dan ba ku se o se mo je dan no fie dan de mo kwa na metim nti ba fu ntim bi wo tro ja wo fie ho ba bosu me sei ni okoye mba nse be 2 months mu wono no wono it's wo wani huru ma afọ nya se ma enchesa be say me de me nu hu no me fa nse be 2 weeks 1 week mu ni na nyo no so wo wo so me nwatwe mu ni enu me hu no but o fimi o ma miska ni fie ho no ye ni wo fa fie nti ya o mutiri be ye adwuma o no mo sa akọ na then want to wo because so ma me say woni wo anya ya no woni wo agya na oda so tiri wo fa fie ya wonye onwade bi uhugu so gu nkra yo no ye bebi sa na sa no friend papa ka che ena wo tiri wo fa fie ena so mo scan to aduane ni ena wo tumi ba fie wa ba ye adwuma na wo fa fie ni se ese awie ti di adwuma na wo ba ye no omo ye light wo kan ye ni de fie ho ti na mo ye wire ba good ena wo tumi ba ye adwuma wo fie ho na wo hunu ne ba no na wa ye adwuma na wie na okọ o ma ne ba no wan si di mponto aduane ni
Mabacho Debbie. Maybe so. Mabacho. It will man with scarce farmer around trade you know, and you're there saying. Mabacho, I can't put it. It's a good figure. You. Mabacho, a woman, my friend say. Oh, mammy scacra, my friend say, woman, my friend say, because we jam a shakram free be by ear. Menene Kuntokui. Pensy no yaman. Miss one man was a cake, catch warrior that bang. Mammy Pacho, and we said that I'm 20 cities. 20 cities. And we said, for any 3 days. Enrichi. Enrichi. Meba Monday. Enrichi, about 20 cities. So for 12 years. Okay, what is I know for so I know the brain will fee. Or the brain will fee. Okay. And radio wa Mosika. Betray. Wa Mosika. Enra. Enrichi. No, mam 20 cities. Enra wa Mosika. Now say. Mamba cho debi ewa no mama tensi ene wa mosika ene kwa umbe dani wa jumana oyede omubi ano enye womu a wonya aka se enrechi wo ma 20 ma wo 20 se womu a na no oba ye adwuma se se enrechi wo ma 20 na mbisa se enra wo ma usika mamba cho debi ene mama ene so ma usika okay na mama bimpo woni ne nya na mu hyiaye sax eye na ben Mama, 40 days now, I'm in the dial. You mean debut? No, maybe. Okay. When you would jay, and son a woo. There be more only mean jay, sir. Many yan na on the meda. One, there's been say, when you would jay and son woo. My baby. Okay. Woo, yen na mo. It's who feel papa na who can in ban the hono. Not on when I want to die, you know. 40 days, no die. If you na when because a baby and workers will who no one in the jai 8 months, you know, and was 6 months. Fine. A bit to me about say beer, one in the jai quite sana all war. But say, one way, Yayan sana, one that's who free who papa will buy, yeno crano. Yeah, you were pressing a one tree and papa and a tree, yeno, yeah, who jane, yeno, yes, or fruit papa would buy wood jane. Now papa quite fool. No jane, far crano. 3 weeks. Like a crack, and the baba, the quantity of the papa, meboa. The quantity. Sister Nelson, many other me, 3 years may be some question where I must have the quantity. Why, so I cry. It's a man who feel it, and then dance so. I know she had meboa. Maybe I some. Menye yana de menye me na kwana na osase ni meko na makwa na mediko wo onu kunya no woni na akwan na 3 weeks na asa ma akwa no so dwane wa bra papa kwafu e na wo san de ba san ne beda ye adaduanan san ne beda ye adaduanan wa bra wo precious ka je onu na twa ye na woni na san ba beda o fa akwa na dwane adaduanan I know what case one job was swimming what she would do. So by was I know what die. When you want that back and you know, I'm yes, or no, not the brain. Ma'am, 40 days no name dying, no name you. Was our boom goes. And was I a day? A boom and no boom in India. Beyond the many fishermen may win my boom in India, Mrs. Abbey. Sister, oh, papa died, I want to go back to cook. Maybe some question. Mamba Joe, me. Obi wa jiji susuda. Me say na won san go back to Chrome. Mamba Joe, across one dan say kwa me ko no mo. Me je bo say wa me le ko. Ti me ko aduane kura me nya bi ndi. Enti wo mo ti across one ko me de wo mo. Mamba Joe dey. Me ko ya no, me na na mu fie ho ni obi wo ho no, obi hand down wo ho no. Enti me na ba akubi ono otikumase ha no no wo. Ono so no chere sa ono de Washington si fi Washington me na busu afo ni me say e cross mpo kwam do na kuru kasi e cross e wo papa wo nafu no do fa na was started dua ni o papa do for ya afekwa wa was started dua ni ma ko obenya 2 years afino I want to na wutu banchira bi so enti si be na afero banchira bebo wo papa nye efom djuma no ye ndadaada mampa cho no o person call village obey 2 years na
me uba ya ye no din komo nyina na obota ye no se wo beka sem bi ne bi a ya gigiska watie for the amount me sa na me nimu no encourage me sem boy because ana tie me boa me nti o me boa sister mama nti de kan me se me boa anya se bi a bi a ya ba gigiska ne ya bi aboa wo me boa man se kaneka se mama cha emwa ben se ahokyere ne akura na oka me ho no eya me ba me help mama cha me pa cho me bra de di wo mama cha de di me kuru ka ho ne di wo mama cha de be ma wo no da ye no tie ase na wawu mama cha tie ase wo ye adwuma na wo ye adwuma mo ye adwuma me friend ye so scarf so me boa mama and wo ye machine work me pa cho wo ankasa wo ti we so what did them ye se ugedu wo ba si ni du me na me ka tira wo which way yes what's that was to make us me say yes ugedu sister wo ba si ni du yes ugedu wo ba si ni du wo ye serious wa brabo he sika wo den ko for some woman ni mu fifre say ye appeal na wo hwe scan ko for de ba one city nyina wo bisa se de ode one city buy na dwuma ba no ye ode one city buy se wo da fie no ye na bra what say de wo ye ya ka one city no obenya bi dia ba we will not do that this year ye bo wo bi a na ye bo obi o ye serious because me metra me kasa ma me kwa chinchin sore standing innovation am jira ho na me de ye appeal na makukuru na me de aka ye ma musika so amotrechero mo go akire ba 1000 si yenya ka cho so say na tie for the buy ye o yenya me fast 100 million what na what intashio no be kai obebo akire ba 1000 wo hwe se one city craft free mu a obeka cho se ma me yanso we wi an makwatra as ma baba mo na mu say ya na mo sa ne ba ma foforo akodi we wi an makwa another station foforo na makwa akwaje ti say the first station na wo ba ye no appeal no mo gigi ye ya fa ma wo senye ya shofo ni yetiefo na chiye dia sometimes pictures aya mo painting no se wo be ko menu ya ho ene wo be giska dia ma wo mo be ko akwache fie ni modi we wi anu aba ma ko so adan wo ko ye no na fa sika no ama no ana asa de wa fa ama no dabre wa fa ama no ye de ma wo no ya shofo ni yetiefo but we ma take advantage of radio station nto mo pe brabo eto ba na de ma no wo se sika no se sika no so wa mra ho na wudi e de pa no timi to de open nyina timi to de open nyina o kai ba ku bi na wo pa mo no me kai de me pa mo no okode o so beton sem na ai ya wo ho ai to ko